Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nyolong himbau ke orang Aceh yang na di Kanada. No tolong cok siat anak bajung lawung, no tolong puo siat geno yang nanji Musliadi Ilyas Sandiji Abu Si orang Gasin. Nu tolong puo siat, nu tolong puo kena waceh pati ji nujuk buat pihak berwajib. Nu tolong cok siat. Nu tolong puo kena nu kerjasama dawak ando ninan orang Aceh yang na di Malaysia, di Australia, dimanapun yang utamakan di yang na di Kanada, nu tolong puo siat nu bajingan. Nu tolong puo siat kena waceh karena ji kam nyangkut ji hina-hina ulama. Nu tolong puo siat. Nu tolong puo ni juk bak pihak berwajib. Bak pihak berwajib nu tolong cok siat nu puo kena. Ben ni juk balung. Munyo ni juk balung nya hana hukum balung. Hana hukum balung langsung kuta aje. Darah kudip. Nu tolong siat. Nu tolong puo siat. Karena aji bengeh tak ku ulama. Asangka ku dengar video ji ulama sampai-sampai ji hina. Nyo kai nyo lapor nyo bunuh kai palahalam video. Berarti ji kaji hina lam ulama. Ji hina Abu Mudi, ji hina Walid Nung, berarti jikun merangku pu yang tusut ji. Pu yang tubit lah bah ji yang jikun ju. Memang dia nak ulok-ulok ji. Nu tolong puo siat. Ku mohon lu mohon bawa donu yang nainan di Kanada selain yang dukung ji yang dukung ji nya hana so kadang yang singet-singet ule ya. Jadi awak donu yang hana singet ule merasa donu orang Aceh lahir no Aceh nu tolong puo ta. Lu dupu awak donu yang sehat pikiran mantang sayang nu ulama. Jadi nu tolong puo siat guna waceh nunjuk buat pihak berwajib. Lo hak aku dengar leu. Sakit lauta lo. Jadi menyok temu di bak ku jak-jak lo mati lo. Hanaya ku lo gidi. Kutem lo gidi. Lo pi ka siap no. Ka siap. Tengah ku lacak aji. Bahasa ulawung lo ku jak wati hanaji. Nah sabuan informasi pati ji kayo tapi hanai wo lah ji. Matang nai Kanada. Nu tolong puo siat guna waceh. Lu mohon bawa do ni yang na di Kanada orang Aceh. Nu puo siat ni wajingnya. Nu puo siat. Ada hai dewo kan? Ni minta cara berarti ni belo buat bius juinan. Ni bius ju siat ni palihnya. Atau pi ni racun ni deh juci. Nya hana nu puo kena kadang susah nentu kan. Susah nentu ban ni bius kadang ni pasal langtah kadang itanyang dalam pesawat nentu puan barang puai periksa dalam bagasi yang kan. Ada check-in nanti kan bak pesawat kan payah hendak yang dipikir yang pu barang kan. Jadi nu tolong biar racun ju siap gede ji. Nabi racun ju gede inan di Kanada. Ilah nak demeng jak alam le tak but ino. Sebab elong nyo timang ke ramai sino. Long mat but BO nah. Na long mat but berarti na kepercayaan gop ino di Aceh berarti na long mat but bacut. Jadi lo hanjit lo jak tau. Ilah siap. Long timang awak kerja lah. Jadi nu tolong puo siat kena nek bajing yang lahir ji di lawung nan ji Musliadi nu tolong puo siat. Baik anda roi hidup inan di Kanada kayak bersama berarti Kanada dengan Aceh. Wadai na sama kan mangai dah ji.
dipegah di Kanada hana corona. Dah ceh na corona pakai mah. Ya, pu yang pegah pemerintah kamu peti. Ya. Atai pegah diinstruksi di pemerintah di pusat ini kamu peti hino dah ceh. Pu sanka. Ha. Pu buka abu si orang hati. Ha? Pu awak berpangkat. Pu awak dalam forum dah kah? Dalam lembaga pu kah? Ha? Kahana kapuna hayam jadah balik. Kah anak min bangsa kah apa abu-abu dah ke? Kakak balah lam video lam koma dekat ke ulama lam. Alah hayam jadah balik. Kau mah dia tiba aku bilang pada ku kana. Patunya aku bilang. Siapa mah tapi kain hina ulama yang ngai patunya kan baju mu. Lah